Kakasi Students Union East but West Jaintia Hills District Unit mentakasni baar kalalik ban ai dak jingtho how Chief Executive Member ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban tujur na ka council bahkan ai kan no objection certificate nek NOC halor ka jingtmu banwanra ek lentiral lengba ka East Jaintia Hills katkum kate ka shithi bagasem kalayo ban ai team takasni how Deputy CM ka JHDC ubalaski rambai namar ba CM umdana office rekam dak pansngo u baka sarkar kala persyang banwanra ek lentiral lembak NFR syapo kane garilum Jaintia laitu bagasem na dukisnam kaknai spa prapopra klayang skema kanorim ban persya e kajiwan kalentiral syapo kajela namar kaseng gayu ijingai bahkan don kajiwan buhai snong barung karthap ki mender syakane gari kabadap dakadut berkangap kumta kaseng kadawa badai ban pensange mardor yakane gamat wanra kalentiral syapo karilum khasi ba Jaintia naga bagaseng kelapan kan mau bala jendap pura sausnam bala depa eka resolution daka sarkar jela syaka sarkar kimi halor kaji pentri kamno eka ILP apo kajela here om yu idak setia hadu menta benne kalian sungi kumga KSU East Jaintia Hills Signet buat ka KSU West Jaintia Hills Signet idang sumi na po kamera jong Deputy CM juga JHDC Pak Alas Kirmai ngeliok ban ai kasti keluarga jingtmu buat kajing persak kajing ya kajing temu jong ka sorka ban menra ya ka natural sekitar jengi ke East Jaintia Hills de ni kwa ban pong ne ban krem ni kum ka sen ngadu ustam ka kendai spa propra kita bahaswa jengi kila pelong ya ka jingi kila pelong ya ka jing persya ya ka jing temu dong ka sarkar India ber ka sarkar jela ban menra ya ka natural spo ka jela ka jengi dari mentah sen kepor bangtang yoi bahasa sisin ka sarkar jela kekuat yang ban buat kita kilenti kelat ban penpoy ka literal sepo ka thain jongi ko grilum Jaintia te kajing kali kalong kene ko we ba kai kajing mut jong ka sarkar apa kajing temu jong ka sarkar ban wanra ka literal nang tina po thain ki boy po bernihat ka KSU not kasil resek de po boy lepas sajur bat ngeli bagi sarkar kala pendam ni ketika projek nanti takai bagi jimut bagi sarkar kuat dan menpoy ya kalentiral sport essential sek sport galum Jaintia jangi kajing kali isu ko apa nong ba dada kaki isu not council unit persya ya kalentiral lang te po riboy kalong keju mak isu kam don jing har dada village po sawes kasihil dada village po not kasihil sek dada village po West Jaintia Hills lar pilih saudong jong ka pilih trap nyim nama yang dalay ya tutorial te kay ka jimut ba ni ku kasan ku akan kan ka saya sa sarkar ni on pensnya ya kamat ya kan isu projek jong ka railway implement pertekam suaya ke ngal permit KLP po kejelas ni nang ta ngin sawan sa kami jong gijingkran hatu pay ba diang nan ya ka tutorial borok kan rupong ke beli kelas saya ke resolution banpa spo Delhi man pertekam ke na permit po ke jelas ni bere ke sarkar India haru menta ka sap kuman dengan ke jinwa ke songi tangkri ke sur ngiman kam man betai bungtin hang bang ngidan kam ya ke sarkar preng ber ke sarkar jela ban pertekam mador ya ke inalan permit KLP po ke jelas ni hadin nang ta ngin poy pat sa phang banikan ya karel tangkata ngindon kecen banong ba hangno hasaudong upot jang gabri nyutrak ngimnan kam ya karawi nginan kam swa ya KLP hapo kejelas ni kajing kendo jangi badima laski rembai beri Deputy CM jangka JHDC nomor bani kwa bani kendo yai ma thumbo siwat beri CM jangi ndrai indon te ngilio bani kendo minta yai ma laski rembai ba na kalian jungi long ba ya kana kasti in boy chau CM ma thombo siwat bat kindra hapo ka exit committee mani kran nang kana pang na kalian jong malas ki rumbai ubring deputy CM long ba mani kalian jungi ru ni hap mani kran ma kana hapo ka exit jungi ba dale ngino mai lap ba kalian tirel kan poy spot ka East Jaintia Hills
Lalu sebab kerelum yang dia katba empat pentrikam ya KL pi hapok kejala jengi. Nomor bani nyiting bantu poi kelentirel mengikum kejai bener berempat. Idong tang kelai kesalak ngut hapok kena kejala jengi. Kai kebanjia ladang ipdem ya kelentirel kandadon kita ki an kum KL pi MRSSA berkuih cuik an kiba lak bertek rekam ni ke inflok berkejingung kertet dari berwat mentah habang paton kerewe habang paton kerel ini bakat kan kejingung kertet barsalah sebab ngajelang ji ayu kanjia ya pating jeni bat ni kelawang kiri pat hana kejong keri hala kejong kamu utah kit hodang ke kesiu ya persaan lurus dan les pal program bat hadu kana kelibat nginom la berkelak nginom la berkelak implement petrikam kali nang tanya sekarang ya karena boleh tulis bang.